janë vazhdimisht prej e komenteve të shumta në rrjetet sociale, ofendimeve dhe kërcënimeve të ndryshme, për shkak të deklaratave të mia dhe për shkak të punës që unë bëj. Fakti që ti vendos të jesh një figurë publike, njerëzit i bën të mendojnë që kanë të drejtë të shkruajnë dhe të komentojnë për ty çka do. Сметав дека преку постоењето на ваков прирачник, се разбира заедно со мрежата Стела, би можеле да придонесеме кон поголема безбедност на младите луѓе во дигиталниот простор или поголема информираност за тоа што се случува таму и како можат истите да се заштитат од несакани действија. Facebook е онаа платформа каде што се најзастапени поради публиката која што ја користи оваа социјална мрежа, а тоа е повозрасно население. По-достапно е за овие групи на луѓе, полесно манипулативни се, веруваат во оние информации во кои што избираат да веруваат,